ao bằng xe ơi an ơi cụt bật hai cho anh ta đi cái đầu nhưng mà trên đây nó dốc là trên đây trên đây cô từ đâu Messi ôi bật liền đây Messi bà ta lẹ một bị Cristiano Ronaldo Kim Ronaldo ai da bà anh nha đào bà pin này ai ba pe nàng ti từ hàng bà dù mình tụ bắt từ hơi ô bà to bà pi bà krom cái la co bà Barcelona bà cầm hộp sai cà pi bà sắm rạp krom bà chạm tiệc nông cà ria riêng bà thuê ai Cristiano Ronaldo đu nó không đập bắn cruise nè bà này bà Ronald Araujo bà chỉ nè peng bà này ra quất bà chụp mình ai Ronaldo từ mốc bàn tay từ bà là nhạc na Lusteller bà pin này bà ai ba pe nàng ti đầu mùi mai từ hàng krom bà tuột dù mình tụ ở nè đã từ tô phía cái bà tuột ba pin này đầu mùi mai nó cứ Cristiano Ronaldo bà Sechino đây Rojo Frankie ở trong leng led bà nơi từ mình ao chất bà mà tiêm tia to va bà chỉ mùi nâng anh nhà cái đào bà cứ lục Steller tại giang nam ca sầm ra chân bà con nó có bà Rui Roll hai đây bà Cristiano Ronaldo bà dừng hai tha Atiric bà Rocco bà nơi Protaka UEFA Champions League bà mình toàn miền cái lá câu na mùi để xuất bà Rocco bà lại lừa Ronaldo thế bà Cristiano Ronaldo bà ta gọi Cristiano Ronaldo mùi tôi lừng xôn bà ca nôm mốc bà sắp rạp krom phiêu dù vẫn tôn nơi để tì thì đập bay ca xuất bà pi Cristiano Ronaldo đây bao pi này đồng mươi mét bà mùi xôn bà dương này chăm bàn tha ca pi bạc này chương thì mùi nơi Turin bà pi nó có bà xe từ tu bàn bao pi này đồng mươi mét đây bà cứ Messi chỉ nẹ xuất tại chương thì pi đấy bà có song với này bao đồng mươi mét đôi kia bà Cristiano Ronaldo chỉ nẹ xuất song bình bà đòn mùi xôn nè bà JP bà còn rất này ca bà chọc tí để bao pe thằng tí nó sang cả cao sắp vào 4 chân bà 4 bia rồi thôi bà này chăm tí lặng bà lột chân cho việc đang thập bất tại hàng này chắc cứ miên tại chân thôi bà sang nhiệt tới thôi bà mình chạy bật tới cái ót thôi bà pe thằng tí nó cứ việc bà bạn chạm bà bạn này ai da bà lên mà crop tít bắt hỏi bà Western McKennie ôi mà penalty Juventus bạn đã từ lời krom cha đây Barcelona Pizon thu easy đời kia nè bà Juventus nè mình thua mà đa tê bà chương tì mui bà tranh bà xe Pizon chương tì pí bà nôm mọc từ lời krom IC Barcelona Pizon tại là tập pháo này còn là chỉ bà đào son sân tê bà tuần bà play can ở lào chứ nè bà này tê bộ pê là gì sao cho anh thịt bà ca ô bà pi Ramsey bà này bà Ramsey kịp mọc đào vĩnh bà McKennie rồi đào chọn Cuadrado tia máu bà lột cặp Cizor bà Western McKennie bà này mưa tới sẽ lắc ló bên tên mà admin này na chắp tên mà pi rút này bà này mà tôi bây giờ phật McKennie đó còn là Ramsey đây bà này mà chương bà lột cặp chan rồi bà McKennie pi sồn lọอย่างนี้bà sắp bà dù tôi ngày này chọn bà ơi bà xe bà to ao dù tôi sẽ rồi cái này lấy nâng ca to đây bà bị khang krom bà dù tôi chảy Messi đưa ở trong lui mới tin mà Messi tới bà châu đi ba cặp bà Messi Lionel Messi ôi bà sòng tòng đấy bà chỉ mua nâng mất rôm krom bà quát bà cứ chỗ đi ba hay gì nè đại xuất bà mạnh mới nó cứ Lionel Messi nè bà từ mơ ca tẹt tới tẹt mau bà pi Messi chỉ mua được Alba bà này bà mau tròn slu bà chuột bà thọ bà Buffonកំពុងសំចំស្នេហ៍ខ្ញុំអើយសាយនរំភើយកិញ្កាយផ្លូវស្រីបាទបននេះដែរផ្ញើជូនដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បាសេឡូណាផងអោបាំងសេអើយអាងអើយឈួតបាត់ហើយគេដាក់ពីហើយហាងអើយនៅឡើយថែមទៀតបាទបទនេះដែរផ្ញើជូនដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បាសេឡូណាជាពិសេសធំបាទ cover ដោយជិញ្ចក់ blogger ពួកអាត្រីគ្រាប់នឹងជេរគ្នាពេញ app នៅក្នុងហ្នឹងឯងជេរទៅអញខ្ជិលមើលអាហត់នឹងទប់បត់នេះ
អាយ៉ាបើតិចតែមានបញ្ហាម្ដងទៀតទៅបើនេះឥឡូវវ៉ាហ្នឹងគឺកំពុងតែបើប្រាប់ឲ្យអាប៊ីតមកសុំ stop សិនអូបើ check មើលសិនអូសង្ស័យតែពេលហ្នឹងទីបាត់ហើយកុំឈប់សិនបើឈប់សិនថាមែននេះបើរឿងរ៉ាវបើសម្រាប់បាសេឡូណាអត់ទាន់ទេបើអត់ទាន់ឲ្យបាល់ខនណាគិកទេចាំមើលអាប៊ីតគាត់បើទៅ check មើលវីដេអូសារឡើងវិញសិនអូបាទនិយាយមិនទាន់ចប់ផងថាបើសិនបើប៊ីតឃើញរូបភាពដែលខ្សែការពាររបស់បាសេរ៉ូណារ៉ូសូរុញរ៉ូណាល់ដូហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងតិចហើយឥឡូវមែនបើវ៉ាហ្នឹងបានបើប្រាប់បើវ៉ាឲ្យផុតបាទឥឡូវរូបភាពបានសារចុះសារឡើងមិនដឹងថាចាប់បាល់ប៉ះដៃទេប៉ះបាល់នេះប៉ះដៃក្លេម៉ងឡើងដៃបាទប៉ះដៃក្លេម៉ងឡើងលេតឲ្យចាប់បាល់ប៉ះដៃឬក៏ចាប់បាល់ពេលហ្នឹងទីទៀតស្អីបាទពេលហ្នឹងទីទៀតប៉ះដៃបាទប៉ះដៃក្លេម៉ងឡើងលេតបាទ handball បាល់ហ្នឹងបាទ handball inside area ពេលហ្នឹងទីបាទន័យថាបាល់ប៉ះដៃនៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ពេលហ្នឹងទីទៀតហើយបាទមកបាទនេះបាទលោក Stellar មកហើយបាទគ្រូវឹករបស់បាសេចាប់ផ្ដើមក្តៅក្រហាយមែនទេគាត់ប្រតិកម្មជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប៊ីតបាទឌីបាឡាថាអើយឲ្យគេទៅប៉ះកដៃអីបាទឌីបាឡាស្រ័យពីក្រោយមកស្អីដៃឌីបាឡាទេបាទប៉ះណាសំខាន់គឺគេ check មើលវាយបាទឥឡូវមកមើលការសុតបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្របាទរបស់ស៊ូវិនតុសហើយអ្នកដែលសុតបាល់11ម៉ែត្រថ្ងៃនេះគឺ Cristiano Ronaldo reply amazing ស៊ូវិនតុស amazing អូ3គ្រាប់ដែលគ្មានការតដៃសម្រាប់ស៊ូវិនតុសបាល់គាត់ណាឲ្យបាក់ឲ្យកាដូនោះ2គ្រាប់បាត់ហើយបាទសម្រាប់បាសេឡូណាពេលហ្នឹងទី2គ្រាប់បាទរ៉ូណាល់ដូជាអ្នកសុទ្ធចូលទាំង2គ្រាប់បាទនេះបាទ Cristiano Ronaldo មិនដឹងទីចាប់យ៉ាងម៉េចទេបាទពេលហ្នឹងទីនេះលោកឲ្យបាទ Stegen ទៅខាងស្ដាំអានេះសុទ្ធមកខាងឆ្វេងនេះដាច់ចកេះឡើងភឹងហើយទៅតាមយ៉ាងម៉េចបាទ 3-0 បាត់ហើយបាទសំខាន់អ្នកដែលសុទ្ធបាទពេលនឹងទីឲ្យស៊ូវិនតុសនោះគឺរ៉ូណាល់ដូទីបាទ2គ្រាប់នេះឯងតិចតែ hat-trick ទៅបាទឌឺចយម៉ាយមកអាគ្រាប់ទី1មិនសូវដូចបានអាគ្រាប់ទី2ទេបាទមីអាគេថាដូចឆ្កែអញ្ចឹងហើយមិនទៀតអីមីហើយនេះបានថាបាសេដូចឆ្កែអញ្ចឹងមីពូមិនយល់ទេឆាប់កែពាក្យវិញភ្លាម Frankie អាចងបាយកែទៅ Messi ថែមចូលទីរបស់ពេលអត់ចូលទេអូយនៅតែមិនចូលបាទ Messi តម្លាក់ទៅឲ្យ Bradford ទៅហើយអត់ទៀតបំបាញ់មិញបាទសួយណាស់មក Messi សុទ្ធឡើង5ជើងតែឯងមក Lionel Messi ណែក៏បាច់និយាយទៅគឺបាទគាត់ទាញមកណែអត់ពីណីទេបាទដួលម៉ូរ៉ាតាក៏ពិតមែនតែបើចំណេញមកបាសេតម្លាក់មកពីអាចងវាយកែងឲ្យ Messi នេះ Messi សុទ្ធមកជើងហើយរីបោលពីអ្នកចាំទីមកវិញ Bradford អាឈូតនោះទៅថែមខ្សែកាពើបឹកជើងមុនបាល់នេះថាមែនគេនេះ over ល្អមែនគេអត់ចាប់មកសម្រាប់ Messi ក៏មិនសម្រាប់ Messi ចោះមកបាទ Griezmann បាទ Bradford មកថែមមកជើងទៀតអញ្ញាកដោពីណីអូពេលនឹងទីវិញបាទពេលនឹងទីវិញបាទពេលនឹងទីវិញអូវភឹងបើថាពេលនឹងទីភឹងដាច់អូវបាទពេលនឹងទីវិញអូអបសាយ Griezmann អាមានដល់ពេលនឹងទីទៅមិញប៉ុណ្ណេះអបសាយ Griezmann នេះGriezmann ទៅភ្នំទៅបាទដល់ពេលនឹងទីមិនអាមានចាប់ដល់ពេលនឹងទីឲ្យតែសំខាន់អ្នកមាននៅក្រៅលើកតុងនេះឲ្យចប់សពគ្រប់ទៅចុះGriezmann เอาไปสละให้เจ้าฮะอันนี้ก็ย้ายเท่าดูให้แม่เท่ามาเลยมือบอลจงระวังกรมบอลตัวบอลซูบันตูตายมากระบาดไทยมาเจอทิศโจเลโอนาร์โดบูโนซี amazing 4 in the game is in the match
អានេះបានន័យថាបន្ទាប់ពី 2 easy 3 without reply បន្ទាប់ពី3 reply នោះគឺ 4 in the game បានន័យថា4គ្រាប់ក្នុងមកប្រកួតអូយ amazing man បាទសម្រាប់ចូលសុបបន្ទោសយប់នេះបើមិនធម្មតាទេបាទញាក់សាច់បាទញាក់សាច់អើយបាទបាសេណែឱកាសនេះគឺការចេញពី Cristiano Ronaldo ណែអត់បានហេតុទីដែរពូដូណែពូដូគាត់ទាត់ជើងឆ្វេងនេះអត់ចូលទេដាក់ជើងឆ្វេងហ្នឹងណែ Cristiano ទាញឲ្យទៀត Cristiano ទាញឲ្យ Ronaldo ពីក្រោយអើយបើតថែមឲ្យខ្សែការពីបាបូណូស៊ី 4-0 បាច់គ្រាប់តផឹកcheck មើលទៀតដែរបាទ check មើលទៀតឈប់សុំ check មើល goal សិននឹងស្អីទេបាទគូនេះដូចមានបញ្ហាឲ្យហើយបាទ goal review បានន័យថាចប់ហើយបាទឲ្យអូអត់ឲ្យទេបាទដកគ្រាប់វិញ3 ប្រូ3ទេបាទអត់មាន 4 in the game ទេបាទនៅតែ 3 without reply ដដែលម៉ាលេងមុខដូចកញ្ចក់បាញ់តែមើលលេងមើលមុខហ្នឹងចាណាទៅដេកក្រោមនោះយកមកចេញដេកអូគូទៅនោះមេស៊ីអូយបាលៀនដែរមេស៊ីមានអាចេញដេកប្រកបខ្លួននឹងក្រោមទៀតមិនមកគោត្រាដូអូអាចេញដេកវិញសាប់ជួយម្លាយខ្លាចមេស៊ីជួយបាល់មួយខ្លាចបាល់ free kick បាទរត់ដេកបាទដេកការពារ Griezmann នេះដូររ៉ូលខាងស្ដាំនេះគ្រាន់មានបាល់លេងទេអានោះទៅលេងលើស្អីនៅស្អីទេអាតា Ronaldo ខមមិនឈួតចុយមកទេរីកាពីចាស់ទៅលើក៏គិតថាមេស៊ីមកចូលកណ្ដួយម៉ាយតែឆ្ងល់ដល់សុកមិនចូលមកមេស៊ីអូយបាទមេស៊ីអត់សង្ឃឹមនោះខ្ជិលអូយសិនល្មៃទីសិនចាំ10ដងសុំវាបញ្ចូលផងមកល្អមែនមកអ្នកចាំទីណែអ្នកចាំទីជើងចាស់ Buffon មិនធម្មតាទេម៉ែហើយមកជើងមកមេស៊ីណែ Buffon ដឹងតិចនេះ Buffon ក៏ដូចដឹងសឹកដឹងខ្យល់របស់មេស៊ីសុទ្ធហ្មងឆ្វេងស្ដាំកណ្ដាលគាត់និយាយទៅគឺលោតដល់ជាប់ហ្មងចាប់ការប្រកួតជាផ្លូវការអបអសាទរដល់ក្រុមខ្សែបង្កង់ស៊ូបន្ទូក្នុងការសងសឹកមកជើងទី2ដល់លទ្ធផល 3-0 បាទ3គ្រាប់បាទ2គ្រាប់របស់ Cristiano Ronaldo ហើយមួយគ្រាប់ទៀតហ្នឹងគឺធ្វើបាននៅកីឡាករបាទ Western McKennie បាទសោកស្ដាយផងមកសម្រាប់ FC Barcelona មកក្នុងការចាញ់យ៉ាងអាម៉ាស់បំផុតនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯង